ahora se va a grabar. Ya. Turicha, kunanmi, Ya. rimaykusunchik, llapayan masinchikunapaq, ayllukunapaq. Ñuqa munani han sumaqta willakunaykita pitaq kanki, aw han kanki Quichua, kanki Shuar, y chaymi ancha sumaq, ñuqa llumpay kusisqa kachkani hanwan rimaspa. Kunan willaykamuy sumaq turi. Pagrachu yupachani masi pani tukuy ñukanchik kikin llaqta kan Ecuador manda ani ñuka Eduardo Santi Vargas ñuka kikin yaya mama llaqta manda manchi ñuka mani yaya manda Shuar y mama parti manda Quichua ishkanti cultura ñukanchik kaypi ashkata cuintanakunchi kay ñuka Ecuador llaqtaypi provincia de Pastaza Puyo ñuka kawsani shuk Wichilla llaqtaypi Amazoniaypi ñuka yaya ñuka wawki llaqta wawuna kashkapi. Kusa, ancha shumaq turillay, ancha sumaq. Chaymanta, han imatapas munanki willakuyta chay llaqtamanta, ayllumanta, yachaykunata, willaykamuy tumpata ichapas munanki imatapas willayta turichallay. Ña, ciertumi ñukanchik kaypi tukuy kawsay runa kawsay sachaypi kawsay muskuy kawsay kay ñukanchik runa kawsayta ashkata cuintasha ashkata tapuriunchik ñukanchik kikin Ecuador llaqtaypi ñukanchik runa kikin kuna tandarisha kay problema kay ashka tiyan ñukanchik Ecuadorpi kay rikushkanchik kay problema ambiental petrolera guna explosión contaminación chayguna problemata charishkanchik ñukanchik kay llaqtay comunidad gunaypi chay ñukanchik kaypi kunan kay wata Ari tumpachata rin turinchik nishkaypi tumpa ashkata pactarishkanchik mana rikushkanchik kay occidental hospital guna mana ashkata yanapachishkawna ñukanchik kaypi taravarishkanchik kay sachaypi sacha hampi nishkata ashka planta gunawan kurarisha kawsanchik kunankama entonces chay ñukanchik kikin apuguna atun apu kay atun awamanta apuguna mana yanapasha chanaw ñukanchik kikin llaqta wawakunata chayraypi kunan ñukanchik kay runa pura karan país karan llaqtamanta kay tukuy mundo entero runakuna kayarishunchik cuintashpa kay turkanakuy ñukanchik turkanakuy llaqta pura runa llaqta Pachamama kikin ñukanchik runa sakishkata tapuriunchik kunan imasa cuintanakusha kay karan llaqtama cuintashpa kayma shamusha cuintasha riksirisha kawsankawa panisha ñukanchik kay kikin medicina ñukanchik ancestrokuna sakishka medicina kunata kawsachisha pawsarinkawa nishpa panikuchita ñuka mañanchik kankunas Peruypi cuintarisha tiyankapa nisha ñukanchik Ecuadorpi kaypi ashkata kunan tiempo rikurinchik ñukanchik Malta musu Chilemanta Malta waguna tukuy occidental tunuma rishpa chay mana alituno rikurin ñukanchik kikin llaqta runa kawsay chay chingarisha nisha katiriw pay ñukanchik kay occidental tunukunawan satirikrisha masi chayman ñuka kikin kankunawan tukuy horas imuras kankuna munakpi o imasa kan pani kanpa llaqtama imuras o kayma shamusha Ecuadorman shamusha paseanakusha riksinakunkapa chayta ñuka mañapani
Yumpay pay, tukuy shunqumanta turillay, ari tinkunan kanja, chaynallataqmi riki musuqmanta hampikunata, yachaykunata riki yupaychana kanja, aw chayta hannichkanki. Chaymanta turisito, turicha, han imatataq niwaq kay tiksi muyupaq, imatataq niwaq kay hipa hamuq wayna sipaskunapaq, o wawakunapaq, warmakunapaq, imatataq niwaq sumaq turillay. Ña ñuka llaqtaypi ñuka comunidadpi kaypi Kishuar ñuka comunidad Amasanga Kishuar nishka Quichua y Shuar. Entonces chi shutipi ñuka chariuni ashka yuyay kay ñukanchi kallari ancestro guna tukun apayaya apamama guna yachashka chaykunata hawama apashani plantas medicinal gunata tarpurisha y chaygunata kangunapan o ñukanchik tukuy mundo parte runa parte mundo entero llaqtapi riqsichishisha ñuni ñuka kunan taravarishka mauni tukuy chunka shuk pacha pichika chunka planta gunata riqsisha kunan medicinal gunata chayta kunan mastisha taravarisha tukuy kay pasos kay estadowan chacharinchik shuk problemata porque payguna tapunawan tukuy permiso ta kasna compartiringa nishpa karanma kan shuk paisma y shuk llaqtama risha nikpi permisota tapunawan entonces chirayku ñukanchik kunan taravarunchik ashka kay hatun sacha selva sacha kikin sachas medicina gunata compartinga kangunawan tukuy partibi mañariuni murasqa riqsinakunqa pani kan kasna cuentarishpa kanpa llaqtay Peruypi shuk llaqtakunaybis riqsirinkapa y compartirinkawan may tukuy ñukanchik riqsishka runa pura riqsishka ancestrokuna kawsayta hawama shayachinkawan. Ñuqa yupaychani chay hamparimaynikita turi kay hanmunanki riki riqsichiyta chay sachakunamanta hampikunamanta rikaw ñuqaykuta chaynallataq pipas munaqta rikaw yachakuyta munaptin hanja yachachinki riqsichinki chaynallataq imapas sumaq wiñananpaq sumaq kawsaypaq ñuqa chayrayku yupaychayki sinchita sumaq turillay chaynallataq kallpanchamuyki kay Perú suyumanta chaynallataq hampas kallpaykita apachimuy kay llaqtakunaman imapas allin kawsay kananpaq kunan riki pajarin kanqa musuq raymi rikaw kay 21 de diciembre nisqanchik kanqa huk raymi llapallan llaqtakunapaq ñuqanchik kay pueblos originarios nisqanchikkunapaq kanqa huk raymi sumaq imapas tayta inti chaski chaypaq rikaw sumaq imapas tinkurina kanja llapanchik maypi kaspanchikpas riki yupaychayki sinchita sumaq turi kunanja nisun ya masikunata tinkunanchikama kunan aywalla nisun utaq tinkunakama nisun a ver masichay niykamuy aywalla nispa o tinkunakama o tupananchikama o kayllakama kayankama alimi pani tukuy pagrachuni tukuy shunkumanta kushilla kanta pagrachuni kan kayasha kunan cuentashkamanta ali tukuy unay watamanta riqsishkanchik kay línea de Facebook ñuka rikushkani kan tukuy programata chaypi ñuka rikuni gusto sumak llaqtawata kan charipanki chayma paniko imuras usharishun kanpa llaqtama y kan kasnari ñuka llaqtama shamupi cuentarinkawa riqsinakunkawa alita kay ñukanchik mama llaqta Ecuador y kanpa mama llaqta Perú kay intercambio rimarinkapak unaypi maltakunata riqsichishpa
kay malta musu warmi kari waguna nistarin kasna kay riksigrina karang llaktaypi chasna kay intercambio ta rangao anisha nistarin ashka ñukanchi cultura ukuypi riksiringawa paniku chay pagrachini kanta ñuqa sinchi kusisqa kachkani hanta riksispa porque hankanki shuar chaynallataq kichwa y kusikuni llumpayta porque hankanki kallpasapa mashi ¿no? Chaymi ñuqa llumpay kusisqa kachkani chaynallataq yupaychani hanta llumpaytaqa riksinakuymanta turi chaynaqa ari pagrachu Walakama pagrachu kayakama y yuminsame shuar Shikwashak. Wasapi kuintangapa kuti ashkata. ¿Ya? Ajá. Walakama turi. Kayakama Kayakama turi. Suma